tiu teoria memulung-mula politik. Alhamdulillah, amiatia de umma lola idia, o de tili mowalia, ito wala mo tatondo, de boma idialo, bisimia polo ialo, lo iya mabia wotalo, wo umma tametalo. Tamu polo mapu, wolo hilapu, tuh manusia biasa. Bolong iya molili mata, bolong mohile poturu poturata, alu totalo lotada data. Aliu itu mohali masalata, onu itu masalata, bukirong mohali rata, onu doko olu tapiro lailia, olu mahi hajiria, Ayo mare dede apandango, tomo dilu wala mo tiamo, mare hadiri le amango, mongo dula awala mo tato, debo mare hadiri le dapato, olo ihi olo wala, debo mare tupala, wala mo dula hilang mingamau, Kira-kira wala mau tuladu, miambo biro tula oto tuadu, debo wala le hadiri le papadu, misali delo buku tuladu, dema poto matanga bua bodo, wala delo misali buku kitabi, dema poto matanga tau ngadi-ngadi, misali kitabi buku, dema poto matanga tau dutu-dutu, wondu doko wala uwo ngangala, hena mai toralo, medu kamai dema bonggolialo, miambo buka dia malo tinga mola, malo tori mande mola, mata helio to wala mo tatondo, malo sami ilo namahio, meang bola ilo di momotio, tau molo lawa miatia, donggo to ilawadu habari, dewi to ito lo tomatama wala miatia, amiatia uhila mongilalo, tama muali mo dihutong gota, amiatia uhila de umamu ko patato, tama muali lo dulung ngolato, tama lo limoto wato, bodo orang yang dia uang mau tatondo, ohile mongilalo, mau tata tama mau diutong gota, itu wala mau tatondo, ohile mau patato, tama mau alilundu lota, loto matanga wala miato tia mayo patato, amiato tia mau monapato, ada tito turu lombato, dewi itu lo tutong longgumo, toto titi helumo. Dupi to tayo mo, amiat yang mo potoli mo, wala hilaw mo limo, tabi. Alhamdulillah, ito wala mo tatondo, lopo badani, mo Pangilo kumayo salamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Syukur wa dewo. Apa taluan do mola ode talu launa subhanahu ode namindo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tagale patamao ode keluarga dia, ode sahabat dia, talu doa dia. Tuudu berarti Allah Ta'ala melo polo taluo ulando wala mau tatondo totombati mola manya emoti dari isi musyawarah dan mufakat mulai dari prosesi awal hingga hadirin yang kami hormati. Sidang ada yang uang 16 sariangi atau 16 rupiah, tapi tempat kotak kecil yang penutupannya berbentuk segitiga, maharu atau todelo, sebuah wadah atau kotak mempunyai penutup dengan tudung berbentuk segi empat. 2. Golongan adanti lalohua terdiri dari topahula, sebuah wadah berbentuk wadah besar, hiasan wajah dan wangi-wangian. 3. Golongan adanti lalohua terdiri dari hidangan besan jeruk, bali, nenati atau nenas, patodu atau tebu, nangge atau nangka, tumula
Sidang adat yang mulia. Untuk penyerahan adat tilalutu atau maharu akan kami serahkan kembali kepada kedua juru bicara, yaitu Luntu Dulungaraya dan Luntu Dulungawato. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amiatia wanu moloma ijinia ihilema mulu iya total lotai hadiria delipu wabuto hadir tahulo. Alhamdulillah, amiatia dong mulai ilia, ode tili molia, ulipu mobuto. Awalnya orang kau ulang mengutak tondo. Diutiliala yung mamula-mula polotio. Yang Maapu mori maapu, maapu mengotiaku, maapu kamoya, maapu mengotiamo, maapu mengotiro, maapu mengotato, malohima lohulato, dipogalo lingamato, todula maloingato, loko ilolua luabako, de male dapato, de uito malomungkato, lomutu mai pangato, todalo moripulato, toduhi mai tangato, de utia mai dapato, totalo mautato, tau male dunga mai, woluo tahura mai, loto mengotia bunto mai, dewa kaji pilo akajia, lota mahualia, ibito ibihia, totong kade motia, mapotorimo alamiatia, ode utata autoria, bismillah mulu-mulu, adati lo-mulu, oli abundo mulu, umalo dari dulu, adati loto-kota, bo umo pilo-kota, hila-hila bola bota, tau dulu otak-kota, adati lo-lingkua, loto tiabu-tiua, bandara wa-utaua, nahai mo-ilaiwa, tomilito bilingkata, adati hidapata, ulipu longatulu, taulimu lolingkulu, dua umuru, tobanda nuaruru, ente dua sukurua, tawapula ibua, muhalao mabumbua, ode lima mupulua, pangi mau pangi, pangi mau yangi, pangi mau tulala, ito tiamu kimala, ode hiu lawala, mabu patolimolo bilisala, tadi. Alhamdulillah, itu orang mau tondo. Oh ini mau potopu, dari lo wolu ada ti lo mati omondo. Amiati mati mangangai rondo orang mau tondo. Bismillah wa tabiya, mulu-mulu moloya, total lo taya diria, lo dapato lo sadia lo dapato, lo dulu muhutato, mame to dulu bato, bodogo peto wato, orang tua puluh tato, saraa umu patato, ente yang melihat tutu, pailo nondalo limutu, gaito molo maputu, janji torel mo buku, ente yang melihat pailo limutu, otolulio maru, malo tua-tua, tombo mama, tombo lua, umalo biru taua, lipupu wolo liua, amiatia wolo limo, wolo ilo tua, tadi. Mana bisa utik. Mati dia lagi pada nila.
Mupaduka lo ilumayang. Yang mulia, lengkota selanjutnya memotong ulilanania wa ungiloma mengembalikan peralatan minum. Lengkota selanjutnya membaduka wa adati tembulu wa barakati pemberian berkah kepada pembesar negeri, pemangku adat dan undangan lainnya diawali dengan momo hantala ulipu genderang adat dibunyikan. Mupaduka ada di tembulu yang. Sidang adat yang mulia, lengkota selanjutnya memfoto 5 adat di Lapido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyangku, malo limo mau, malo to inotao, de pintalo adati lomo tiambuto, teto teya teto, dungkulo tutumolo lo ito eya, lo mio rupilo mulo lo limulo ito eya. Dumulo to tuang